Тордан Тырышабыз, кайбер Башкортстан районнары үпкәләренә безгә килмисезсең, бездә дә бит көтәбез, бездә дә барыгыз дигәч, өлгерә битеп булмый. Берәүне дә кимсетәсе килмис, Үпкәләтә. Инде бездә тамашачыларыбызны үпкәләтмик, чөнки бик матур итеп хатлар язып җибәрәләр безгә тәбрикләү, сәлам хатлары. Алдагысын мин сиңа укырга Мин укыйм менә. Әйдәле. Зәй шәһәрендә яшәүче Лотфуллина Гүзәл Низир кызының туган көне. Хөрмәтле әниебез, туган көнең белән сине котлыйбыз. Саулыгың нык, кәефең яхшы булсын. Ямлы бәйрәм көнендә генә түгел, һәр туар таңда рәхмәт сүзләрен генә ишетеп, сөенечләргә уралып яшә. Сиңа булган рәхмәтебез, хөрмәтебез, яратуыбыз шиксез. Безнең тарафтан ихтирам, кадер, хөрмәтне тоеп, нигезлектә озак гомер итәргә насыйп булсын. Гомерең хәзинәсенә өстәлде тагын бер ел, моңай еллар үтә дип, елмай син, бәхетле бул. Иң изге теләкләр белән ирең Әгзәм, балаларың Илнар, Алия, киленең Марина, оныгың Әмир дип кушылалар барлык матур теләкләргә дип язылган. Чәчәкле җиләкле кояшлы, яшьлекнең иң матур көннәре. Дөньяда чибәрләр күптә бит, арада юк сиңа тиңнәре. Нур чәчеп торучы кояштай, йөрәктә мәхәббәт сүрелмәс. Беркемгә бер кайда бер кайчан, кулларым үрелмәс сүрелмәс. Нур чәчеп торучы кояштай, йөрәктә мәхәббәт сүрелмәс. Беркемгә бер кайда бер кайчан, кулларым үрелмәс сүрелмәс. Мин сиңа оппагым җанышым, матурым дип кенә дәшәрмен. Һәр вакыт янымда булсаң да, мин сине сагынып яшәрмен. Нур чәчеп торучы кояштай, йөрәктә мәхәббәт сүрелмәс. Беркемгә бер кайда бер кайчан, кулларым үрелмәс сүрелмәс. Нур чәчеп торучы кояштай, йөрәктә мәхәббәт сүрелмәс. Беркемгә бер кайда бер кайчан, кулларым үрелмәс сүрелмәс. Итәргә теләсәң, күзләрең елмаеп карасын. Күзләрең елмаеп караса, башларны эретә карашын. Нур чәчеп торучы кояштай, йөрәктә мәхәббәт сүрелмәс. Беркемгә бер кайда бер кайчан, кулларым үрелмәс сүрелмәс. Нур чәчеп торучы кояштай, йөрәктә мәхәббәт сүрелмәс. Беркемгә бер кайда бер кайчан, кулларым үрелмәс сүрелмәс. Беркемгә бер кайда бер кайчан, кулларым үрелмәс сүрелмәс.
Sıradan tura efirde tapşırığımızla devam ediyoruz. Muhterem tamaşaçılar, indi kadr altında hallerini görseniz Rifat birsinden birisi kızıklı mezekler sili. Kızganış efir kaşık kaşkına siliyse kilmeni sebepledir. Olga tabi eli silersin Allah bilse. Allah bilse, Allah bilse. İrtengi bulğanğa biktigi boşqa bik ellerinde kızıklı haller. Biz indi irtengi yaktı bütün sırlarını aşı bitirmek çünkü bizim bu tapşırığı kabatlauda da görsetilir. Bizde tam bulsa koydadır indi gün. Olsa keşke tabadı siler. Tamaşaçılarımızı tınlamalı gali. Sağlar mısınız siz sıradan tura efirde? İsyanınız hayırlı işler sizge. Tınlayız. İsyanınız Feride, İsyanınız Rifat Zaripov. Halleriniz nişik? Digeybet, sizni körübüzge şartman. Layış rayonuna gaydışıp avılından şaltıratan, gülşat bulam. Gülşat hanım, biz de sizni iştirgen bik şartbız. Kır tavşağızını tınlayız. Rifat Zaripov, Ayye. gaydışıp avılına kançıp katıtıp kolabız. Koysa olga? Gabişev avladı. Kilebіз. Yazıp koyuk zayafkılardan Gabişev avladı. Gabişevaga gün aldık indi biz aprilde bulabız Allah bilse Gabişevada. Rahmet şutlandırdığız. Келегіз. Bizning de zor şatlığımız var. Oyun var oyunda Yeşil Üzen rayonunun Tevili avılında yaşavışı Battal kızı Feyzulina Emine'nin Öğünür Beyremi. İsken jillerdey 8 distağınır uzganda gitken. Mine şu ыңайдан balaları, onukları, yakınları isiminden ihlas kutlavımızı işittiresi kilgen idi. Mümkün mü? Mümkün, tınlayız. Yani sen bizning için dünyada en gaziz kişibiz. Gelecekte de bizni suyundurup, ağırlıklarga birişmişe, koyga borçlarsız hayırlı ömür geçirirge yazsın idi. Allah-u Teala isenlikten, tınışlıktan ayırmasın. Yaşamayağı sen bizning için, kişiliğin bilen örneksin. Yardımcılsın kürşi tuğanға. Әни, biz бәхетле барысын bulğanğa. Rahmet sizge. Rahmet Gülşat hanım. Indi matur itip silemegizge qaraganda ya o'qituvchi ya san'at tiresinde qo'ynagan kishi deb shamollab turamiz Rifat bilan. Jırlarni o'zingizga saylarga mumkinlik beramiz. 5-nji men gishli qo'yarga yaratam. O'qituvchi kishi ekan, shamollab olganmiz. Negizdan ko'ngilina xush kelar. Әле tag'in bik ko'p yubiley kunlarin yaqinlari bilan esenlikda qo'shiqlarga yozsin deb tilab qolamiz qadrli kishigizga. Rifat bilan sahna ortida edik da eng qiziqlisi nishindir sahna ortida ham kadr ortida qolib etinglar. Mana shunday kutilmagan shoqlar sahna ortida da sahnada kelib chiqqan shoqlar bormi? Bardır indi ol. Bütünüsü istede kalıp etmeydi. Sahne orta tağda kızıqıraq ol. Mana tegi sahne aldı betindeki yılmayıp, şunday motor siləşib, varalaşıb, şunday jingel, jaylı barğan kebek kine görünə betindi ol. Mana sahnenin ortunda kızıqlar tağda kövrək kelip çığa tegi spontanlı evirlerdeki sahnede de kelip çığa indi ol. Mana qoyur tamaşaçılarga ortunda ko'rsatasi kelemi qoyur konsertlarının tegi men tegi noşar yoq deb aytmayman tegi Tağı da kızıqıraq bularını bilmeyim indi. Bu belki meni qalsa yaşlargadir indi, kızıqıraqdır indi. Menim ustozim Salat bilan kengashlashamda shularni mana hozirda yangi stil tuvalni siz comedy club şekilde ishlaysiz dey, shunday dey. Tura bara shunlarga aylanib qaytarsizda endi sizlar bilan bugun shu kechagina o'rnasi yashab Sahna ortin siz sahnaga chiqara boshladingiz endi o'sha dey. Siz o'sha tayyorga vaqt yetdi endi degan bo'lsa shu yorib buni aytam sahnaning orta qiziqroq alip aka oldindagini aylagiz ortuna kirmegiz ali sizlar pakadi. Ko'p mazaklar da sahna ortida o'tirgan. Nasim mazaklarni o'ylatir amin. Vallahi. Aldağı xatni o'qib olam. Bu bizning bek yiroq oralarga Orsk shaharına yo'llangan aldağı qutlabimiz. Kashapov Aydar Faraziddin uluna 21-yanvarda 60 yosh to'ldi. Ул Орск шәһәрендә гомер итә. Аңа саулык, тынычлык, тигезлек телибез. Әле 60 кына түгел, 80, 90, 100 яшьлек юбилейларны да кошларга язсын иде сиңа. Парлап канат кагу җиңелрәк, тормыш сезне ялгыз итмәсен, сәламәтлек, ярты бәхет диләр. Шунсы бигрәк шитләп үтмәсен. Тормыш чишмәләре шылтырап аксын, мәңге суы китмәсен. Иңизге теләкләр белән әниң Зөһрә, абыйларың Айрат, Ансар, хатыны Сәлидә, кияүң Али һәм кызларың Лидия, Әминә deyilгән әлеге тәбрикләр сезендә туган көннәрегез котлы мөбарәк булсын.
Sıradan efirde 24 январь gününde siňa menden salam tapşurynyň şembe çygarylışyny dowam etýäris. Muhterem tamaşaçylarybız, Elimtäge kirip üçin telefon nomerlarybyzyny isingizge düşürem. Tat Telekom Telesat hem TVT Elimtä kompaniýasyna şaltyratuşylar üçin 8174 nomeri bizning işli. Eligi sonlaryny jyganda bir nindi kodlarga basyp turda kerakmi? Ýyrak awullardan şaltyratasızmy, raýonlardan şaltyratasızmy? Indi bu möhim tugul, bari tek şuşa 4 sanlygyna jiýasys. Eger kısa telefondan şaltyratu indi sizin üçin jaýlarak eken, ol işrakda 0720 tapşyrynyň kody 16 tamasyny jýerge kerek bolar. Ýyrak tübeklerde ýaşaýşy tamaşaçylarybız, şeýle tübeklerde ýaşaýşy tamaşaçylarybız da bizge Elimtäge kire ala, bek rahatlanıp biz sizni tыңларга äzir. Şulay atna dowamında indi täwlik boyu eligi nomerler bizning hamelde işliler. Özüňizden gutlawlaryňyzy näk kilesi atnaga meselem şunda hem ýekşembe günde çygaşak tapşyrylarybızga da ýolly alasız. Eli ertäge çygaşak tapşyryga da salam hatlaryny ýollap ilgireşeksiz. Rifat mene sahnede betinde sine bik şayan jürtelle şunday gel oynap külüp güne tura-turgan kişi dep bileler. Ätirmişde min sene bik jiddi kişi ekeningni bilem. Qoyan. Bek jiddi şinki bilen indigine temaga söýleşe başlasak da bunsa şaýary gatyş dep derste bilaýrak bitel dep etip goýatyrgan şunda garetin bar eken. Masa indi şuşa niçe sagat aralaşyda da sizile dersten sen koňulyň bilen indi kişi. Koňulym bilen men bit igizekler ýulduzlyk aslında tugan kişi. Mende şaýary da bar, jiddilik de bar. İkisinde kabul etem. Jiddi bolarga jerde jiddi bolarga tyrşam. Şaýara tyrgan jerde şaýarga tyrşam. İkisin butarga ýaramaýdyr dep täwelin men anan tege. Her bir närseni öz wagty, öz urny bola. Şoňa görä şolaryny aýyra bilen buga indi özüne kalsa. Şama degen bir ýogalmaska kerek aýdyr sansa. Emine bu şama degen aýberine goýuşrakda bik köp humoristler ýogaltyp da jibergen mümkinler. Ýürekde ýaşlar arasynda bitmeden bola ýogaltan şaklarda. Kereginden artık da bilden tüben ýumur dip täýdäris. Şama hisse siniň işin nerse bol? Bu şama hisse dip tege kişi kile dip kişini küldürdim haman tege biz aýtar tele degen saýyn tegenek boyu sikru goý wagtda kerek tügül. Bir küldürip şaýargandan soň tuktap ezgine jiddirek eýberde aýtyp goýalsaň mene şuşy professionalizmdir indi belki ol minde olay ýokdurdur da ol belki bardır da şunarga umtuluw bar.
Kamillikka şekler yok. Kamillikka biz inde xatlarını da okuyuq, bek kamil motor etip yazırga tırışalар tamaşaçılarımız. Mine birsin yoqdaşlarına yollap jibergenler. Xatla Nevruz avulu degen Оренбург яклары бит инде. Özüm okuyayım әле. Ayda okuyalım. Nevruz avulunda yaşaучы қадірлі әнейбіз Гәухари Лутфулла қызы Асия Муртазинаға 22 ғинварда 80 яш тула. 4 баласына ұшар қанат берген ғазиз әнейбіздің шын көңілден құтлыйбыз. Секімлілік балқы езіңді, яшәу емі нұрлы күзіңді, хөрмәттә, муллықта, шатлықта рәхәт өтсен ғүмір күзіңді. Аллах Тәғәлә ныклы саулық, шатлық сөйінішләргенә насып етсін. Бізні сөйіндіріп, тағын ұзақ еллар яшәргә язсын деген тілекте Муртазиннар, Абдрашитовлар, Файзуллиннар құтлағанлар. Якташлар дип Якташлар, мин дә кушылам хәтта бу құтлауларга. Алдагы хатыбыз исә кайдан икәнен язмаганнар әлеге тамашачыбызның кадерләни без дәвәнибез әбибез дип башлана ул. Кошкина Валентина Александровна 80 яшьлек юбилее белән ихлас йөрәктән котлыйбыз. Син безнең өчен һәрчак олы җанлы, киң күңелле кеше, таянычыбыз, киңәшчебез, яшәү өлгебез булдың. Барысы өчен дә мең рәхмәтләр сиңа кадерлебез. Рәхмәт синең шәфкать тулы йөрәгеңә, рәхмәт ару талу белмәс беләгеңә, рәхмәт хәстәр белән баккан күзләреңә, юаныч һәм шатлык биргән сүзләреңә. Сине яратучы балаларың, оныкларың, оныкчыкларың исеменнән шушы рәхмәт хисләре белән сугарылган теләкләрне кабул итеп алсаң иде дип тәмамлаганнар әлеге хатны. Инде барча котлауларга алдагы җырлар белән кушылырбыз. Ничәнче санны ачып карыйбыз, Рифат? Белмим инде. Әйдәгез, минем яраткан сан 7-ле, 7-лене ачып карыйк. 7-дә. Рифат, бигрәк колың җиңел булды. Йолдыз тамгалысын ачып куйдың бит. Нәрсәне аңлата ул? Бүләк дигәнне аңлата. Мин бүләк бирәм моны. Бу бүләк безгә тиеш булыр иде дә, ләкин безнең тапшыруның шундый күркәм традициясе бар. Хатта кем телгә алынган, кемне тәбриклиләр, әлеге бүләкне безнең студиябыз кунагы инде санны ачып уткан очракта без шушы тамашачыларга юллыйбыз. Бу очракта дискның берсен инде нәкъ менә якташларыңа Нәврүз авылында яшәүче Асия ханымга, икенчесен Валентина Александровнага юллый торган булабыз. Кайдан ничек алып китергә әлеге дискларны менә Нәврүзгә мин үзем барам концерт белән алып барырга. Менә алып бара торган буласың шушы дискларны кайдан ничек алып китә турында 570 50 32 телефоны буенча тапшырудан соң шалтыратып белешә аласыз. Без исә җырларны тыңлыйбыз.
Sıradan efirde tapşırığımızı devam etemiz. Elimdeki kırı için telefon numarlarımızı bilirsiniz. SMS haberlerinizni zengin ekranlarının oz qilishinde ko'rgan telefon numarlari bo'yicha tın ve sizi bilan boshlab yozib jibarasiz. Esingizga tushirib, bugun studiyamizning qonog'i estradamizda tanilgan yigit, buni big universal ism topdim elimizda Rifat. Estrada tanilgan yigit Rifat Zaripov. Humorist desang da bulayda xinalaringiz. Sanab shiring hali. Biy bilasin. Jilli bilasin. Söyley bilasin. Parodiya ko'rsata bilasin. Allah, siz meni o'tini zo'rladingiz hali. O'zimda shoqqa Beshinchiga tag'in bir hunar kerak olsin o'ylay turamiz. Ular adayni siz sholtiratasiz. Bu ilishda bizning bo'laklarning endi o'tdi. Tomoshachilarimiz Rifat yordami bilan yengil qo'ldan oshib qo'ydi yulduzli tomg'az o'tkazilgan sonni. Oldagi ikkinchi ilishda albatta endi siz bunday bo'laklarni tag'in o'ta olasiz. Buning uchun bizga turdan efirga ilmtaga shug'ulgina kerak. Shunga ko'ra telefon nomerlaringizni kashfiratiriz, sholtiratiriz. Biz har biringizni tinglarga eshittirga hozir. Mana Rifat ali jir borgan orada bizga tuman ilkasidan Nag'ima opa sholtiratgan bo'lgan salamlar aytib, senga da shulay bizning ijod turkumina da endi loyiqli yolg'a chiqqach, men g'umr bo'yi shaharda yashadim degan ovga qaytib, endi bugungi kunda Tatariston yangi asr ham TNV Planeta kanallari osha butun tatar jirlarini, konsertlarini qarab, tafsirlar, kinolar qarab, rahatlanib yol etaman. Rahmat sizga deb o'zining rahmatlarini yetkazgan Nag'ima opa, mana sizning kebek milliy jonli tomoshachilarimiz bo'lganda qiziqsinishchan o'zining rahmat hislarini, e'tiborini yetkazuvchi tomoshachilarimiz bo'lganda biz Diristanda big baxtli, bizning aytgan so'zlarimiz, tilaklarimiz da bari tek sizning ko'ngillarga borib erishsin edi deb ishlaymiz. Oldagi reklama chiqarilishi da shulay sizning e'tiborga ul big tez o'tib ketar, bizdan ayrilmag'is.